Kama chironya kora mgajuang jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni ochumi ma piny Kenya olalo omenda maromo shillings bilion 2 kawuono kende kaluwore gi ng'anyo manobagi e boma ma Nairobi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Gachagua ne wuoyo e kaunti ya Mombasa kinde mane ng'anyo dhi mbele e kaunti ma Nairobi kod moko kuom counties ma pachoka. Eote mare kaunti ma Mombasa, jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo chung ng'anyo ma ochakore ayanga e pachuka. Ng'anyo ma owacho ni osekelo lal ne Kenya omenda ma kore lach ma hao shillings bilion 2. The country has lost almost 2 billion shillings in terms of business, and this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. Katobedo ni thoth kuonde timo ohala no olor, Gachagua wacho ni thoth jo Kenya ne okode oyueyo matok chik mane olande gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kendo ni thoth oganda ma pachuka no chope kuonde mag tijegi. We urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. Bende osingo ni apisas magarita kwe pod biro beda kicha marito mwandu jo Kenya kata e kinde mabiro maneno ni oganda odhi mbele gi tijegi mapile. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. Mabire seche mamoko kuom jotelo ma pachuka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo kik som chike ma pachuka ng'aya to gisom nyaga kuonde matamo gi ketho mwandu jo Kenya kod wacho weche manyalo sia utule pachuka. Kwa hiyo katiba ambayo inakupa ruhusa ya maandamano, pia ndani ya hiyo katiba imeweka tume ya NCIC kushughulikia wale watafanya mambo ya uchochezi. Katika hiyo katiba hiyo imeweka National Police Service ambaye imempa mamlaka Inspector General of Police ahakikishe sheria inadumishwa. Na ninataka kusema awache unafiki, kwa sababu juzi tu amekuwa kwa serikali kwa miaka karibu 6 ama 8 ndani ya serikali kwa handshake. Hayo mambo yote anasema leo alikuwa pale, mbona hakutekeleza? And we know this particular demonstration is a systematic arrangement orchestrated to divert the attentions of Kenyans from understanding the cause and the who's of all these problems we are going through. And we want to tell you, we are coming for you. Jotelo go nyiso luoro ni ochumi ma pachuka krik medo bedo kamarach wirani kata mana jolimbe maya pinje maoko bende koro sechungo limbe mage kaluwore gi ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Castling mar piny Kenya bende koro medo bedo manyap kipimo gi dola.